Hello, welcome back to our channel. We need to Spanish omelette kan siamang keima version in. Alu hi kan langa kezi chan ve mo item shet po kan silfai nga fai tekin apumin ko karatihan kan danga may sang bera kan chuanga nga chuan voini aron phit thleng kan chuanga nga voini aron phit huna kan ofanga atui kha kan thli chuaka nga tihan tui daya kan che anga asa re huna akor kan khe anga chuan ti takte te pan deuh hlek ma se pan lutuk si lo in kan chante le vek don ani ti hian kan zai pan lutuk chuan ama khi asom theya chuwang chuan khimi size ang khian kan zai don ani kan alu po hi min over ani tur ani lo ani kan alu chu avain kan lo chante ta a hei hi alo ni ta ni Spanish omelette recipe pa ngaya chuan alu hi tel no chan ve talin an kang min masapot thina ni Artui pum lian cha hi pum ruka tanga pum rat vel man theya he hi bol le whisker ania purun sen pum li chan noi kha ania chuan he hi kan alu chan noi bok kha anita a kan manra tur te ni tuna karon ti lan ho hi chi anyanga 1 teaspoon chicken powder le mix herbs si kan manganga chuan he tilai hian tel 2 tablespoon galo chuang sa a tel kha asat that huna tuna chuan kan purun sen hi kan lo kangang purun sen hi a helrim re thlengin kan kang masapot don ani kan purun sen kan min chung khan artui hi kan lo tiki anga ti hian avain bola khan chuan whisker mang hian thatakin ka chopal don ani kan purun kan pokha aron zor chana arong te pokhu aron sen no chana arim pokha ahel rim kha area atui to a mei hi kan off to ang purun kan hi tia kan re hian ama tang hian mom te hi ron chok kha kha nin chome ati tui pha thina ni thingpui fetlit na emo hetiang strainer hi kan langa atel zong kan thli chuakang apurun zong hi kan omelette siam tura kan polang chuan anoya tel far thla ho zong hi kan omelette siam na a kan na tur atan tel dang mang lawin purun rim tui deuh ina alo cha zor sa rim nam hian kan omelette tur chu kan kanganga atui don ani tikhan tel kha kan lo chuang anga kan alu chantet sa khabol lian deuh hleka ti hian kan ruwa kang kan artui cho kha kan valei lu tanga chuan kan purun kan kha kan pol le ang mix herb fiante khat kan polang chicken powder fiante khat omang vel ka pol lenga hemi pol tur hi chu mani du tam dana zirin le mani du tlem dana zira siam rem tur ania chuan chi po hi mani du al dana zirin pol tur ania ke chuan fiante khat ka pol le a zoi moangin uluk takin ka chopol don ani a alu som lo tur khan ti hian thatakin kan lo chopol ta a kan purun kan na tel kan filter kha kan lo chuang sa le to atuna chuan kan Spanish omelette kan tur kha ti hian kan zuk thlak ta ni chuan achung te hi pong royal rem lo te lo om thina kha kha ti hian kan ti flatang kan ti royal rem don ani ti hian kan chinanga mei nyam te khan re ve tok tak kan ur char don ani achung kha alo min that theinan tuna chuan reve tok takan urchar nuwa khan thleng hi kan la anga kan frying pan chunga hian ti han kan han khupanga kan frying pan kha kan la anga thlenga hian kan khup le thok don ani ti hian chuan anwai lampang kha kan ur le ang ti hian kan da lu tanga tle marwal rem lo kha kan siam
lut kan nor lut anga ti hian me nya ma bok kan ur le char don ani ti chuan achunga artui kha alo min tha don ani kan du to khuna me kha kan off anga chuan thleng kha nga yang bokin kan frank pen tlanga kan khupanga ti hian kan let le thokang hi kan Spanish omelette min tha tui chu alo ni ta ani acha that ja hian en teu tui mel top artui kan tel nem wang kha ni ta a acha that na chan po hi Amul ami cheese ang chi aphek ang kha ni ta a achunga hian aphek topin kada don ani po noi poin mun sang hian ada theya ton tum chu ti hian achunga hian kada topanga chuan hi chwang le to lawin kan frank pen chin khan ka khu anga atui kha kan hak le anga chuan chumi hnuah chuan kan zai anga kan ei don ani tuna chuan kan lo kat chinang achung min that dan kan enang kan Spanish omelette siam chu ti han kan zai thla a achung hi han en ma ula min tha mani rei tak kha me nya ma kan ur lo chuan apon hi me sa chona u tanga chuan chuta achung hi min lawanga artui hnang te kha alo la omanga atui don lawani han enula ke ni chu kan ur rei thatok boka achung sen thap khan kan ura amin tha mai ni achung po hi ti hian ei top pana tui to ma du chuan seasoning kan du marcha thak te mo le thil dang rim kan du te kha kan pol theya pizza seasoning hi kan pola kan ei chin to don ani tuna chuan kan Spanish omelette siam nan in shat ang khan tel fian te ni cha kan manga hi recipe dang te aya risial big le na ani a kan china purun sen khana ti tui pha ma purun sen tam hi atui na pakhat ani boka chuan kan alu kha amin dan po atui tok cha ani kan cheese hian ati tui pha le zwal hei achung hi in mong hian structure hi in siam tha ma artui chung po amin tha ani in lo siam ve le anga comment section a 20 le ti lo te min lo shil don nya min lo thira kan lo me bye ule